example bodia any cross opedi Kusia and the sabran pa one wedi they say woman de man produce kwa kasa preko yo so mo bodia ya me kwa me eje me kwa me eje bi kura kasa preko sa sama me beken nana no mo ame oda eje sikapa asembe na ade abedae me nya kura comedy can su be 10 minutes answer na makase because me raho and person me come no more sen me say champ of confession ye beja yo because en some e ban eh ti say Ghana some wa say case we me ka se me ni mu ana me boa enura na bj frame say ye bra bi na ne confession ni mu oduntu wo so wo mra to ye mbona mza bj we wo mana mane ha ono to momi say de bra na ni abre no beba ene sam pala wa be yo free Kenya asiu ai enya half Kenya asiu anya Kenya zebri half Kenya yentie we raho mit me sun kakra bra waba de wo de kasem no why bibie ni wa ye asem bie ni wa ye ka enye yi na me de opoto a wo de ban kwa na me fi se ho ufra kwantu ma wo ba mami bi bo me dua ntia ma me yare nti me yi mani mu a enye ni nyina ne se last year ase me ne ma deda na me wa fo no ti se obi onya bia 60 70 ope sugar dad mamis mpacho adentia on se o mo na ya na ebi won ma utimi nya gudie bia na se kakra bi wo mo nchen Mr. Champo classmate fadi o mo ye wiase no hu o ye kunu ma wudi ne me jaye no afedi empra no mo de twen ka say nti bi ma bi o Kenya se dai me ni man to mo sa frame se o ma me me se o po bi nada ana me ka se me ba me dia cha na be no 70 million IBJ na de ble wa da dwene nya ana mo se me o de me mla nti me koye no me so etere bi na se me panyi beda me de kata mani me pese me hunanim kra because there be unse wonyini obi wa hu na sebe no kra nya okono so ne beda na ni adenti no mo na wo ne mo da what aya duru ana aduro bi a waje ana ntira me se ya me pese me hu manu because me nyeske film mentiase onye physical asem na okan yana se so ne omo da waje omo sika me ji omo sika ha na ma penifo mo akono be na omo enti mi ko fi hono no mama omo di kan ye part payment omo di kan ma 4000 ka 3000 enti na we di akwa me je 3000 wi na no be fra se bra se bi bra be di ni maame o dia oka metimi asabo me wudi bi se me bo a metimi abodu asase me ka me bo ko metimi obi o dem bi adase min chantro min chantro no sem no ko pa na no maame no o makoba bi ne ese agere oni be ma da min nim hihye na de nti omo yes ade no so nam se me mani briska sometime when me denti no omo kan na me de me ko iti bi ko no ma me 3000 ka 4000 eti maami me hunanim net ne kata me hu se on da hono de bet nanim kasa de aw sha na ne fie no wanya bebe me fa se obe 1995 kolomon baby no eti me na bi ja sem we concert ya na agro abriwa wanya 95 do ne koda sese ya gudie no kwasem ana o efio no musika bro no ana Ghana ma pani mu fie mu o kwasa sa okoso na jomi se nyame be ku yeda ku o ka se enti we di kan on first round o mpa no so ene wo se me ma nyina home ti me hwe ne se wa toilet agu mpa no so ena me na mo mi de na wa yi me self service de na be sare we as nessa wo wadwuma waje a wo ye yes family wa adwuma me no o family wa e me ron kwa me fo business wo business awe yes enti na me mommy sa no de me tan you fast sa why sa de me no pa ma chewa na me de na be je na wo so o di be de e be ka me ho enti sikin ro na me kona so ma me da ma ne ko toilet o ne gu no ho ana se sikin ro no pedogi bra ya is serious ni abedwuma
many be some na make on me say many be some na make no o se what say maba na ye bi bet yet say etiman dog no ha de enti me bon dog na still na say ni ye mo se ni mo shape le ko up it egu me so na me say mommy me nisa ona me de before there so say me pie adebra wa sheda na mommy mami apre wa na me de wa se many be some na make me twa ntro de metimi abodu me se me bo metimi bo de bo bia da se me bo a what the yan ye beda oh so who so Jesus make me twa ntro many be some na make better say we make no ya gona me di bet nya gona me di enti na make so pege dogi no ma boy ye ma wa kotere tai dey ase ne mu hwe kakra na pitigu no ana me se me nyana bufu na me se me pie dia na asi eti me pie no na ne ma ne bisam sa de na me so chalo de mfa balance ma me nkasa na me se na ma me de o ma me ne da ni so no nigu no ho na dey life from me mu bi krada so kamu yen kamu na for ka tonta no mo da mo dwonso but on die ni pa emrewa no no mo da mo ta dwonso o mo dwonso gu ti o de mo first kana o diskara ma me ti mi diskara se me ko na ba ni so de nya hwe se ma menem se hunye nsi no me san ko sekiro na se me sa ko sekiro ndia message another 7,000 account say 14,000 abj blay wa buy me call them on no na say my man say toilet no wani oni medi because that time nyeska and 14,000 ye so benye nyeska na me sa ko di me difla biri no eti me difla biri no na say me wie me contract me ni nyina abj blay am de na be na ko yedi maame no dum me kense bi ni kwaso kekan na me me ble ana de de target no na enti mo fa boda ni aba studio da kwa be ku e madam aka na okasa sa ina de ble yi kekai bi no many ble se me masema beto ni se boa me na aka se boda na betra na landis ni akwa bi oba hotel de landis no ahihye nkawa bebre Emmanuel Akun asamu beni abj ono se o ka se me mu bi so betimi aso le bo bi so se madwene ye adwuma me yo bi me correct I didn't me correct bra e na asi so enti ma me so me da na se na odome me fa na me ne de no because we nim se na ho na ba bulu so se dey minim so ti bi kwa de se me de ma wie me servicing me wie bibia talk show aba free bi bre me why me wie bibia afre me ho no ma na o ma fle me se ma me ne nyim hey abj we fit talk show mami nipa no 95 abj ya ji ni so na dia ya ji ni so bla ablampa mi se champo dwan mi se champo mama ne mama bla trans na mi nye why me Kasa Kingdom me dawa yo abusiafo ya mamu nyina aha ene awia baby biala obia wo o hwe no Kingdom Herbal Center for anene nso no yato ma yede ensemode efri ya so yede ebramu na abusiafo ene ensem no aye bebre efri Kingdom aso yede ebro me pacho ebia ene ne da edikan a o hwe Kingdom Herbal Center for yenro no ana abegu TV no so a wo hwe mpacho se ebra nkomo ne koso no ye numbers so ana abegu ho no number no betimi afrɛ 0559 729109 0559 729109 anase 0597 298855 0597 298855 ene me shase a me de emane de no ana ede e shase because course na wotwe etwa mu no minya ye no na enye asem ketewa ni nyina no egina yenwia mo emma wo mo ewo enamu eyare enamu haw se ye gono se ye siferes na ehanom enamu yare ahodo bia na ehaw no eduro ya yato ne din se super tremendous capsules ana me kamfo ede amount ebia o hweme ene awien na oye oba utie me pacho se ensuo bi egu ensuo na egu no ama wase eyeden ekekaw wase na ekekaw no ama ede enka ede abro afi woni ukunu ehia be ma no nsuo wo se komu no na epia bonten afi bo hu se
ɛwɔ ha na nneɛma bi yifiri wase ɛte sɛ akatoa woyi oba na wo saa hawo na super tremendous capsules aduro ye kutami eno ana mekanfo ade ama wo ene ne aduro a aba eboa ema se biota frache mo wo hawo ewo mase afi oba bi wo ho soso a ono soso no woni ni kuru edi empaso agra woni atenka woni akonobia ema ni bitimi bi o ma no ka kire mu kuru se miwura media meidao meida media de o ye no mentehwe meida uwia no akata so de na oba ne enkata so wori hwe abema ni ni hwe o kata so enti oba wutie me a wo haw ewo wase ekekaw eniema bi nsuo bi firi wase eba center wo wase no enya nika echese bema bi obeba ho bi agura mu bedi no eye baako se enemu yare no infection na betena wumu na se wan pedu papa bi te se kingdom adura ye de abeya ya to ne din se super tremendous capsules ya ebedu baabi no ma me nua bai ebedu baabi no obon se etimisi wa wo ho kwan enti ema bebre a enei wo mo tena wade ase ache a wo ntimi nya yafunu enwo ba no enye se efiri ba ma no enye se obi na eyew nua ba ye beye hwehwe bebre ba ya so ye am ye nhwehwemu ye bahu no bon se oba no ana hawo no ewo no ho enti uyi oba na so o hweme utie me na wo haw ewo wase misro infection atena umu ache gonono kramide na atena umu acha super tremendous capsules aduro wei ano nam ema no mo ye tough for Ghana nyina no aduro wei ana omu yisu because enam yade no ho ahomete ana ye ana bi mu eka ai ana me ye friend say na adwen ne say wo beka kire ni kunu no ni kunu beka so akoba adwaman enam yade no the kwan ye fa sunya no eye common ye gena so aye kokọ ye toilet so aye ko yetiminya sa yade no enti ene sukufo nkoda no ema no bebre body house wo mo kom beba no mo de sa ha no aba wo baba bi na abribi obekọ school no de enam yade aba to sa super tremendous capsules adroi manom enu ne beboa no enu ne beyi sa ha no nyina ye den e de afiri ho se e bia wono nso so yemfa ne se oba no wo legon wo polytechnic bi wo chese KNUST babia wo school pon ko nanim nursing training teachers training na bribia no obeba fie no enam yare hana misro wada edro wei ana obeyisu super tremendous capsules oyi oba na wo hweme na wo hawo na from 0559 72 9109 0559 729109 anase 0597 298855 na mepacho pi se o hweme o pese ye boaw na yade number ne de egu TV no so famu baako na ye ntwetwe nkomo enti oba enam yade ha no oto super tremendous na wato kingdom garlic bitters and capsules na ka ho because ye dro garlic bitters no ho eboa ema obi a owo enam yare se oyo oba wasikika ne yiri nyina no so wo kabom ani super tremendous capsules na eboa ema yade no asie etuntem eni ti na mekanfo ama oba o eni obi a wo enam yade bia ne se auto super tremendous capsules na fa kingdom garlic bitters and capsules no fa ka ho na enom na emoa na nyi sa ha wo ni nyina anya den emfamfiri so afei aduro de yedru so no eye emema ne de no Kingdom Ginseng Power Capsules. Wo ye bema na wo hweme. Wo ye bema utie me. Wa ye mre ewo mpam. Ama wo yire wonfa wo nye hwe. O yire anase wo mpra na wo ebuo pa efe ne buo wonfa wo nye bi. Se wo hu se o girlfriend no wa hya ase efa wachi. Enti wani abre. Die enti ama o girlfriend efa wachi ni nyina ne se. Masa o bema no emu aye mre. Ahodinim abribia wo ne odofo behia no dise obeya twetwe obema ya ansa na ahodi abam kamhu yei bema de owro ho a ekire oba na anasa oba owro no ho a na ho asahye na esore wo so de dise ye twetwe obema na ansa na ahodi abam mesro so wo sa hawo na wo ye bema obema mu ayemre untimi emfa enyi agro afesu so wakono ateko
Kingdom ginseng power capsules yi aduro wei na ebema wakono na ate akono wasa nya wade back aduro wei na abuo nkrofo bebre wo mo makono ate akọ wo mo na wo yiri mu hia wo ntimi nya o masade no wo ye bema na wo hweme a aduro ni nie ebi a wo de no eye pressure na akofa aba ana asa sikire yade because sa yare mienu wei amaboso yi se ebi hawa ema obema no yemre afei enyini papa wunyini no wanyini company fiesu nitino ahodin ni ho super anase Kingdom ginseng power capsules yi eno na mekanfo ade amawo ebema obema na ahodin abam ebema obema no agina so na wodi sina obia na no hu say yes emema na omu yusu Kingdom ginseng power no ema na ngiskan free omo ho omo yire mo akonhoma wodi awusu yi ochinifo na sa wo hweme enawie ya bowura baabi eto aduro bia no anase me number no na good TV no so no fa mu ba ko na frɛ me na me mboawo na me nyi saa ha wo ni nyina anya den emfamfiro so na wo so no enya wayaresa na nya wo fa ahodie Kingdom ginseng power capsules ye memaduro ebeboawo wo low sperm count ebeboawo eboawo ma wutimi gyan ma physical energy extra power na wa wo bo se wanumaduro ye duro we no edamu sinonko eye Kingdom ginseng power capsules number ni nie frame was 0559 729109 0559 729109 ana 0597 298855 0597 298855 for the brama nugu so ameka say ofra eyade a yebejo so na yaboawo na yatu yade no ase edi afri nipaduam de yadru so eye Kingdom co capsules sadro wei eye koko adru aba ebua etu koko ase mepacho o hweme koko no ode na fifiriu ode no ama wo posa wani so ayobisi basa wo ho na woyemu bom kruru wasum na ya wo hene bibia befa bia na de nu wasum afa wu minim na bom kruru ni nyina no eye koko ma woyem timitim uja wo nan a obre ansa na watimi agya na ekobasa na wutifan na edwaw mesro obi susu wo so a baabi a wogya ne nan fa ne turum ho kwan na ho ye ne hene eni nyina no eye koko aduro wei maduro wei on so su koko hawo woyem atim untimi ngya wo nan afa wogya wo nan na mogya ba koko aduro wei Kingdom co capsules. Hi my brother my sister me say aduro wei ano onam nti wunya bia ebeboawo ama atu koko na se ana de medi wie ne ya Kingdom garlic bitters and capsules no wa cholesterol dose wo nipaduam nti ni mo asisi mo gentimi ne afrisane enkoma oto ase twetwen onsa ye titiriti ona ye titiriti mesro oso opese oso te wofu aye kese anadwudidie nti no Kingdom garlic bitters and capsules no ebeyi saa hawo ni nyina ye den e de afiri ho ama aboawo ama wonso so no wanya wa ho den enti so wo hweme ene awia utie me ba bia wo bia no unipadua no cholesterol na wo mu no adoso opese so te opese wo so te afei aduro we besiesie abustu immune system yade entimi ntena unipadua num eye Kingdom garlic bitters and capsules ye woni nsuo ene ye woni topa ye upe bia ba bia ye ton aduro wo man mu bia no nsabeka bi ana afei Kingdom ginseng power na ye mema de Kingdom co capsules ye koko aduro super tremendous capsules e mana mo enamu yare no mesrɛ mo de no mesrɛ upe bia ba bia ubenya bi me number no me ameka say Dr. Penny me number na da ase no e 0597 29 8855 0597 29 8855 mesro manusi mi free TV no so a ofra me amia na obenyame wo how bia no ene me monkomo na me mboa ofra enkasa aduro no menya bi wo he ka wo how kire me na me mboa na yentu yade no ase emfa free nipaduam eye Kingdom garlic bitters Kingdom ginseng power Kingdom co capsules and a super tremendous capsules into frame 0597 298855 my lady medimekasa no ebisia yo aja ye te hu mo fampa bonta e no ahwe ne show no mpon na ambulance ya me fa minua be man wo ka na akose wo so oba se boa no
nti obabi obi antimi mu ano na ababo no ubeti mu na nti no aba no nti bu ano mai police stand by na wa ha isi die ababo no nya no udane ye that's abusianfo atokrodu adesima ma mo hwe se de ne me keka kro no ye gi onyame ahoden no osoro moa se de be wie show ya so dwe mu a obi enkopi hospital na ambulance megina standby Mr. na anu ya wada ye case bi akoda eja dipa akoda bi a okoto ade a say why ye say awade adom ye hu akoda no ye see akoda obi uncompleted building ohun obi oti uncompleted building no okoto ano yes akora no ya akora boni ankasa yakoda boni ankasa enti no ge filona jenese wode ne komo maame eno ano no emaba wani bi wo ho a mo ha dwen unuku eti akoda ne maame nwu wakoje no uso na nkan wuntumi de oni bebo ka kira ma wuku se ni moto mu no de ni sika esi emo no ne maame adwodwe ne ho tene back ema mo na mo sa asem we kanyame anya dom ne nke ya hu akoro ya ka ya nti ase da dabi ke beka se papa no kra ya kra ne papa wada uruma ti usi maame 95 no wanyam mpa chon ewo Ghana enti that time from so onyama mo de na hospital ko yi bibia awie no na president Kufo so sem na man tumi a like odidi akodu so ati ase enti no ko yese bebe enti mama na Kufo mo ko benya problem e ma je say okay sa na tie dia omo mutunto bibido nyina na me mo sa tumi no mo de yesa adwuma na wo se me jima de nyina akoye kura otie no o kasai me na me ma no like we o de yesa no ma no so enti say no me ble mo mo amina bibia tuntwa maami 95 na ne koda o se bi wona ne gu ne hu wiye no wanyin sen a ko hospital wo firo na pampani Kufo so ma ne tumi me na me ma ne tumi odi bedi president of Ghana ha sei me kwa wo me kala bi mini ha mentina me sheda ntina sei betim be ye adwuma na me ko wo be ye no we wo he ase be ni abele betu oh then away ya bije da bi no bi kare bi bless masa woto na wo sesele na obi so wo so do ma menya akura o ya asem na abantina e de na ekosu abije mo me cross case no e de case Kevin nti de make na kwasa sem na bra da bi de make no me ba o ase obi no kasa bet uf tiem fro bo nti o me dey na bra de wo ye se me he me won ma nti ase se me de masema ba na me kama se me na mo mo me no wo se ka che me se won ti ase na ne wo ye program na dey abije bra enti se mo aba na uhia se mo mi hia ne se this time around Ghana se obi amabo na o he bie no especially Akufo do 2 million no akonya no mi hia ma de akonya ben je mo tisu na se ya de mama betena so no wo dia media enti uhia mi hia na me de bra no de me da akoje sa akonya ontimi ko se wo na se Ghana se ubia na ubuwa no etima ba se buwa mi timi ma 3 days say jime akonya mame me kwaji president mama akonya ne ma 3 days na me de na kwaji bra me de tu ana could you imagine say boy you crave any speed about Ghana speed you Ghana boy na mo invite me boy na ba Ghana no mo ye de o mo pe say no Kevin one speed mi hia makonya no mi hia flash staff house see me bu go tin wo flo wo ba bu flash staff house mi hia foflo me be we you can say the obi e crave say yes and no person me fofro me paint wo nyina Ghana that's all you know say mo mo ame na ti dia na ope da wuruma say de me pene say me hia Ghana kunya no na say no de bra ye to aba
eti eno no ya to aba na yi mampani na wo no bedanya sa akonya me di mo manka se nto aba wo me se wo na mo na ko etimi churo kotena so emla fofla e ba na ai wonna mo na wo ko etimi foul straight ne do so kusi akonya no so dise my madwe kura se me penifrabo enifrafo be 10 because omo ne betimi buga na yi enifrafo yes omo ne betimi buga na yi me wie so masa pa shawo for man bi so na se wonna ma utimi chibi no adi e ba ne se rape nyina to beta ya wa Mr. Champo de mo ya na mu dwane no ye nyina ya bedwuma ntre asem ntre aba mo ya pe no mafa ho abrampa ya fa ho su ya fa ho ya se wan so ya fa say etimi no wo be se me sumeti abodua o me kwa na mi face wo be se no metimi abodua wo be se metimi abodua Mr. Champo so sire pro me flen so dia bo me flen so dia gina o so the next time we the next ba obedi amani yi eti ma me pacho upe o boa me abije asa gromu me yini pia na me to akesi no so uso mi mu antoa yo be sumi wa bia me dia nto be odua eni nyina ye da wo be sumi mu bia antoa o de so mi mu uso mi mu antoa Bena me nya kono o. Mame boa me. Wo boa me. Na bra, am wana odi aban minister wode no. Me da kutuma pani afri na konya so fe me kochi am. Enye den. Pe Land Cruiser bi. Ye fa moto nu anim kwa kra. O kwa prep kia peja kunye tim. Family kumasi nu owi. Na wonim sa plan de anya wa kona koje. Say tram so ba ho no, minim tram so ba ho no. Eti ba ho. Na ti se wo ye bi mankrofo wo bo nkrofo amwa na ye bo anu sa amwa we die no kure nie because nu akoya o ka so ya na announcement ane so bo hu no eti bi so mu de na mame mame no nya problem me mame no nya problem ka chire ya so ma blay wo me ho ana ya jua da bi ati no ida se wo be boa me ana se Ghana ba chi ganim 2 meje 1 and okra half ne beka no me de ben ponche na ntwi that's all yes I mean solim free a mesrawo wo be so mu so di anto be bo wo da wo be mabla ha Mr. Champo mu nyina jiga na Mr. Champo anu ade ahi ne ekoda ya be adwuma asebe question amebo soli fra ko na so awse me soli ono anso na dra ode ne ka ne bai Tell me come you no won't mean to tina me say boa me o boa me meche wade that's all na bra asema di Ghana fon soli o say o boa me na so we dey say o boa me na so we dey say me boa o say dey ene ya ba boa me me o kwaji excellency jodromani ma konwa mam na sa asem we dey what bi dia simple me say Land Cruiser NDC fon pen fon wa he fon mo yem pe moto endie ni mo pinpon ni akra udura me page ska fa kunya na dia blame na wo dia ye den wo dia kunya na ye den na me tra so nyia na me tra so na ne yawo me ma mo me so bra yi mu na mo fa Antoine ready kan dey di mu fa mo fra yi ambulance ma ye ni o ambulance mo de fa ha obewu ha na 10 Hey, IBJ Mary Adako, we have a boy with you. remember you so pass here na So be a sure. Na Mr. Champo, I bear my betty or it why any packet one. me ma bopa me ro ma bo ma bopa me bo Na sa na dua kum ni. me fa bi ni am me metwuma me metwuma pa na me to no Abraham Pamo ne kasa na me. ma pom eni enya adwuma na e ba ku ni so tete asable kwa committee mi ajew o ka se minister nyime da metimi di ajew Bra, say o start no di free say o fa me emrewa. Ni empo e di fi say bi ayi but asem no dan ko fa man pani kufo na nam say da bi.
enema ate afa baby eni sa akɔwie sɛ menkɔgye mampani akɔnwa mam waka yate twɛn me office na menye course mama me 5 million menko first kan shame se fakua odi go me fani masoroko munko office na Kevin munko iska da scan na on mama de masori ako ene mum ko djempa macho wansa da bi konise mami hu yi mama no so da be pacho so simi so me so nko yi da bi me pacho e ti o me pacho mi hu be so be pacho unim studio club unim kan boy studio pamacho na menko studio dia pamacho na menko abi je mun pa ne chewe so na akofa ne ba ei na ne dress we mpa bo hye ne fe boga pa hey Mr. Champon na the way what dress ebeti afaso Mr. Champon bremo hey so mami hey ama Genevieve ma bedwuma and to be frank na the way what dress fe na so mami say fire dey susu nka se ka che no anka be hu se ni wo se every do say obi buy mo na abrampa mo search no so mami me dance me chia etiefo nya we dey tie so mami nyame na do ye mum because se ne na beti ni se ne wosi ka ne nsam ekro no we dey so wura happen na wo se enema nkoyi ene ono anso wo to ne nsam so no na oba ne nyin mami ne ntefa we nyin se kwa da ye case ahona na me hu se debi yeah baby ekeka kro no sa pepe emwayen ena afe no de to so enum ne ade tini ye pese ye kan se obi ehia mo ade ne so no ebie ye ni ye hua de fina kroso obi e ba ha se ya obi ofi no ye ye niema bia ganafo muma ye ni mental health e real sa akwai sebe o bibi atochima kakra te ezenke bia nka busuafo no wo ba eku anka ba ko di na chi anase bia o motona sabram anase bia no o motra ne wo mantumi a ne ye kan se yesramo so obi e ba so mpa ha se ya obi nka no ho no so obi nso anka no ho so ye so ye ne abie ye be bo search ne sa na me because ya hwe ye tie ya na ye de sekan bi aba be wo ye tie mu nyina mema wo ha se pa nso no na mema yira obi ase obi because the way our born ai no wo say ba be shemra ama ye say ye ma no 5 million na je say so agenda bi nso no won so de ani obi anso nim but ne ye kan say efi na ekrem mo bi ani tie da ase obaya my lady so come crowd and then my lady wa badwuma me the sales office in Nigeria because me am ready and come yi kwa e bia meteme ba bia na watu blow ba kwa ma bodwe hwan na oba on fence su ne se eniama nkoye ka se ofra America kra na ebe ani so se adwene no ate na ensemu a wo ka my lady metie din nam se na nya me mankwa na pe ade afu me nyina ko oba abre wadogi eja me to be bubu nsem yi maami 95 konyin enyim ya nam se enyeye second salad na my lady baby a mabambu ya ne bro sha se an asem a me kan ye nokre metimi abodua de o madase ho nam sore fa akire ha no kire wansem mu kire ya afie de o de ubebo ye dua dodo na de ayesere my lady me de ena ye ne meka se nyame ade hu afofie because client obetina konwa mu kire ni nsem mu afi de ge de dwa ato ne pa ne chaw no wasore afiri na konwa makonifie de ena de ne de anu odin na de na ye me nwanwan ne se enti sansem we obekan wo planning ana se de obi na osan de face mask kra san hye na nim de kan ho na na amfo anim za ama
my lady nyame de ho afofie se ne ye ken ya but next time no so so se ne me se champion so ken yen sachi nipa no bi na yes wo twi ne kan so ne ba pepepe e no kire se driver fo ne ma dodo na ye wo kwan mu no dodo na so adwene ti awasi ehwe ye hu yi because watimi a drive ya bade a se nya nwanwa se driver bi nso so take mu no so ye ne ma bi ensem fata my lady me da ase na rampa my lady na se udwane rampa wa nwane adwa David edibone eh my lady na krat udwane my lady krat meti be no o tu bro no mapanta my lady na ibj se na wasi awaboyi utem from so oma one kevin on yeah my lady edino kranchi nyamre wafo na abo ni duade mere menye wa dam ya hey abri 195 be na wako fa no body drug amana ne apeto ene fa mere menya wasa konyem ma me ne ngima ya koba ya mampani kufo ba mu pena mse kai yeah urade my lady said you see can some tietietia nipa ni mebra abodam o eno me hye ntare krachi se wo hia ne se ya wo mfa bibi se nzuzu no hwe nkasa asemi o keka se konka kwaje amampani fo akonya ne bre no na kwan be ne ye fa so akwaje akonya ne abre wo afa de tumi kro mampani kofo de bedi akonya ne akufo ado de nyina wo na ade ma wo mu etite ze nsem ne nsisi so my lady ye be sere busuafo so no obi tifie na hwe na ne ye ne sesa my lady baby also odi ka de kwan so be ko hospital ne ya hwe no na no fi adama lady ye ti dua ya se ha hwe sa brantie fefefe tiatia bi wo hye shorts no wa hye ne top kama na my lady tiatia mu ne se de osi ye se afi so akonnom bibio se de ye ana ode nam kwan hu tiatia mu kro eti nipa no bebra bobodam o krati se nye nanum kasa obeka ebe ne no wazuzu abodam enso wabodam no tie yi adwene ne nye afi wose wa abesre kra obefre nsu abodua hwe sansensem bi okeka kire ye ye ti adwuma mu no oso bebodua suwa mu my lady oh watu kan mi ze champo yale on plan hwe yale wo na nipa o ma yise kotu abobadam de se bebrebe we na kwaye ei sa abodam ani atie ni bi ana ode nam e wo ho a na tim akam e wo hono ma ne mu ada ho dressing a waye te se bia obi ofra kwantuo ma bade wo a wafa no ho nyɛ no obi ba so oni nyankopon ya na cross opeso kotu eye ai my lady nti ye besere busuafo se abrantie yi se mo ahu na ni mu mpokura na minim se de onum ne de onum no mo hwe na mo mfa ne mfa ba bi na nte sa ba je nsam se wo keka ne nsam sei kan basa ko famre wafo fa 95 years ene ne nyem ei na ne tete wo bible mu nsam bi na ebe sise yo tesa no den abro sala ai na 95 brade nyankopon ye eti my lady ye besre se utifie na se nipa wo ne wo fie no adwene no hwe na yiyim a ayaya sabia no se de ne ko ayaya doctor fo asutire ai omo ntwentwen so ama ne fadua empira obi ansa eze we my lady o twika akoi so obekọ nkwase speed ka so obesi abebo hwe de na beti aye overtake hu hi obekọ no apake no abe dede hwe de wo kire to my lady me dase na sama aburu yeso midimafo na ekase Dr. Time da so oso oji ne hu die nti obetwa brato yade so oso wa ma oyade din a na nkire se wonsa bomode aso obekọ bua kwa agogo he ehon ye wo na ba ko ja yare hwe kama pa 0244774282 grow fine ube grow fine o doctor say o moja so ate eye grow fine o kete so awo na eye grow fine eduane de wonu anya wo de di grow fine ni bi sorry dua so eye grow fine me pa cho aya de awie na ho to ko di grow fine pemfo a moja wie ha eye grow fine eye grow fine eye koko ne de aye ye ne koko resheshesham onomo adede digital herbal center ye ne de aba sia e ka na bontrimu so a no watobi 0244596532 deku herbal center yemfi ye ni nkire ho say diabetes ebekọ be ma waye mere obegina so jabroso ebe free ho enemu sa yade ni nyina be dwane yade oh be ma hunsu awe ebe ba ayamukro ebe wu sciatica so na ntu o ho beto pacho ye wadum
Kwawumai yɛne Petro GL filling station di enumhye 0243205969 Sister Kiddy Glamour and Wardrobe. Ye koho sisi ye. Odantade a efe. Fo ni chire ho. Wanyin se na betoto oba no ho Fo ni niema. chire ho. Asode ntade efe kwa. Ma ne mema. Kwa jibi. Prempran wade. Eye kama. Ye wudi pie. Dode ko bebia. Ye wo Ahonjo Atinga Junction. Ye fie ni chire ho. China Mall ni die no hwe edan a wo Fidelity pe na wo koho. Ayensan so ene China Mall ene wo edan krono a emu 0245749199 na onso odie eno no Kingdom Yanko ho sisi or the Kingdom garlic capsules or the aba and any bitters or the aba or say ye immune booster eye kama the yisra the born free ni pedua no e ma ho to akoma bo kinkin ebe ko Kingdom ginseng power capsules ebe ma obe ginam na tremendous capsules na tunamu sayade bia 0597298855 women of faith aduru ho biem the Lord is our victorious banner Erade gusu edi ehwa fofie wo yensa nkyerene eno a testimony boyi baako meti asesi abaako nso asum enti erade gusu a wo hye ye nimunyam me pa chow 21 days of calling the mercies of God ifra say 15th February near 21st eno nti 21st no ye nyina ye beko apatakese ase cultural center ni akobo empire me pa chow minister IBJ beto jom obehujom minister Odre Japan beto jom and afodi for panso erade be fane so baby ama hofedi no oje ayenyame madea ye hia na enkobo mpai ye kwa omane so confession time obi amai edusaba anemle ye ko confession hello man emodi dia no waya nu hu a unya ya nka wanye kra ipacho ade amanu no se me ye business si business ma ya me crash and o say ye jon ko it me oba ko wa Sompa FM into nimse ni ma me ewu mesin ko tana bi ata crash ni no ye jon se adoria na tete ibi to wa a crash ni ni ko no na ya ko apa ko Simpa cho ye ko e no hotel na e ye won ye ko na e ho no ayema nti e ka me ni sister ba ku bi e wo se obi na di ni da no ye ko e no ni pe na e nya ba na ba ku e no mu di ye wura e dan se ye na wo ma Simpa cho me da ko ta na ma me no ase mo ko da ye no na se obi ni e sie na me ni chi Simpa cho me ni chi na ode ma no ashe menufuma wo a ode ne sha ebra ma che nipa na one ne kwa yie no e ode ukọ ekuo mu no me pa chan wani so ti onu ode na no atua wo nufu me pa chan ana oni mi che ko ni mi che na ni be na ta sente ape no ka ti ni bibia nti e free ta na me ne ye ye me ko ni nyi mi ko de no hu ono no de Hey, asem si edi sen. Pacho edi be nantini. Na wa bo ku amane. Pacho that your number me ni se me ka tren. Gina so e, Kevin mo fa ne number mai. Me si ekuo na abeba no wo ho. Sompa FM. Se wo be ko bia, bo ho mpai. Wo be join ni kuo bia. Because na Abraham per 90 days da ye bia me so wo kuo bi ho no. Enye ma emlewafo na ya bayifu. Emma bawa abayifu. pa E wo kuo bi ho. Ha Awurade Nyankopon. Ehu o. Etu obi wo ho obekoko obi onye omohwe. Omo ne nani hia da. e wo ho pa Beye me se na Abraham per 3 days. Da ya me so wo kuo bi ho no. Enye me wafo na ya bayifu. sa Se bebre ya bayifu kuo. Ti wo kotomu a. One. Hello. Hello.
Me pa chode na waye no hume modin na yenko wai. Bajo madam. Yo how ka krebi na mpesi me tumo ni na mboa me. Yentie we. Ni ma me me fa wu ya bra na ti me ofa. Ekene na me ko tram fa. Na me ofa no o madada. Ti me ofa ide de me fa kwan bibre so de me fa yaw mu ahokyire mu pa. Na kakra ta me na mu a. Ti benya 20 years na me ya ma gin say me pa afia no ofa ye no. Wo be mafia no. Me pa chan madam because lim tamu no. Na no de pa ajanka ba te semi na wo o mami fa nyinyi mu yaw mu pa ti me imagine say so ni tua no soka ti ni sale mpabo am de ba bi Wo fa wo fa ne mpabo ade ko baabi. me pa chan mo fa yere Wo fa yire. me pa chan Aha. ti me de ko ba bi na npa ko ye akwanche ma mi a ye no forget madam and then the that raw for and told me Emma on me of awadi no pragu me say more for why basa madam why basa stand in room no for no you won no and I'm say me be too money no bo me Na baby krona akoye for guys no kwani ense ne mawe. e ba cho ye ko e konfon wo ni Konfo na wu. e ba cho madam Tu wo fa ne da so wale oba no. Daddy o ma wade na e basa nka ano fa bra bo nya e basa ana hu no fa kwa we do Yo, why? okay As and na dia asem ne ya bay from case to confession. Hello. Hello. Oba pe modin dia na waya unya ya nka wanye kura. My name is Bree. Me power for Wo power for pa. Any say. Na che so open krofoku. Go for na be. Na mawarida by you. Na me power ya sino na me ne boy bi ho. Me ne boy bi ho area ba ko fie ba ko. Mi ko down for. I'm tired in the bita pa. I'm in the pa. Just a niana or a benin john. Meaning or meaning consume to tuna. But I had dying. Jedani or worry maybe. Be there behind the anime demons near the man. Wo do mense se aduane ma hwan. Oh, no. Obi ku na wo ne twempena no. Wo do mense se aduane ma no. Ena dia na asi. Na otumika se wo ka se minku meyire kra be kuma. Yeri jimi. Nti ase ne mo na me sai de hia. Papa bi am ne no hana de me de me period ayi papa. Si awa se pota ajimi fo me ka so na kra obeda. Enti dia na asi. Okay. You see, I'm the route upon a tata meno. I know I did. What Na you said from what? cry, one to make car no soup. Na fai, wo mpank wo joli wa fe no. Ayo, bidia. Wo you obedient ni pa kron de on fa de agimi no. Ni pa kron on fa de wo agimi no no. Say yanya ndai. So, you see, I said, me dear, so. Me time didn't call baby. No more say me fan a chia. And I say, okay, yare. Why u fa wan ya chi an obeyale. Dear, me say me chu yano. Yeah, me fan a chia obeyare. And I tell Miss Watia Capso. Ah fa why? Fa owo ma nkwamu ene ni wu. Yiri fi so. Kwase asem bi wa so. Owo ma nkwamu wa no. Sadu o person saka. Wo pe no obi kun ene wadwo no ena fe wanya. One and a two. One and a two. Hello.
Hello, Mama. Good afternoon. Afternoon, Pacho. I just moved in. Odi na esi. Good afternoon. The Pacho, I see 96. 1996. The Pacho. Okay. For sure, I'm offered to us. Who was now off away? Seshi. Aye. The Pacho, I masturbation, not maintain was in that. Okay. In commodity plan. I bet 2 months how much is a month. Manage okay. And she, it comes permanent, for so many years. This is no custody. My guy more than 10 years. I won't say I did not act for since then. I have been media in Queen. The masturbation, you know, what to ma want to mean yai. I get more than 10 years. Bra, e ba se masturbate ya. You share wardrobe mu ne magu ona bobo. E betu anu so nya sa bawura ejare. Oyiri nkonnwa ni waduro ni niema. Twibegu abonto start se wutwi ho a. Eje no beja why? Ne mfa mpa bon tejiri. Enhye dem pie. Sisi abie enye bi mo. Ajai. Wajai. But my conscience is no hunting. E da so hunting. Na wajai dia hunting baby. Na woni yere. Me ho ne test sad apie pam visual. Yo, mon fa no number gina so e mfa number mapa. Wonten Samsung medwa emedwa. Uti hu a mo basta beti no mo pen Samsung no. E kan se kwotwetwe na wo de asra wo ho. O mo bekeka wa mo atiti asa akono no. E beti akọ mebo a. Pen Samsung no. Na good dem. Akono ni nya pa ya na wo de asra wo ho. Afu ho be wo hene. Oze. Hu keka wo a be da akọ master beti. Don't you mean true? Here, what do you hear in Silver? Bomodia Esran Samson. Hello. 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 Me Pacho, me modi you. I didn't know why I wouldn't yank away. Pacho, me ko Kumasi Ekuchasimo. Na movie ni mono. Ana. Wamodidia imam say. Mene winyanko bemanda Ewo movie nimu the movie nimu no agro no metwa so nti baby a mema no yeda no ana me wo hono mana one guy sorry ba me nchen nti bema no sorry ba me nchen because him say agena na ye play wo movie nimu no yenya no real ana me say maybe say he's just acting here. Today it's not for the answer, real. I'm not boy and catch him says, my net dear, or big many master. And I'm saying it. It's by force, I'm not forcing you to carry me to one. I'm not on me a yard, dear. On me a mother to me, pa. It's a few honor more corner. I'm a bay, man, cookuma sit team. But if you want more corner, money, me bema, I say, me condo bema moon. Now, Obabia, when you are corner with your city. Oh, Miss Seramo, home me mobo. In person be quite chilly, one morning pipe of Miss Seramo. They say, Mr. Dem, Monfa Miss Ferry put me pee. Monfa number, mammy. Me Pacho, me, we are my friend, why? Radin so, my. Hey, now Bram Pensemus is you. Ah, my lady. Obi twesini o. Sompa FM. Asem man of faith Awurade ama ye direction bi aye koya masa nkrofui. Gay for ni lesbian for. A opese ujai. Ye be ko 3 days camping e wo ye land no so. Okay. Na me yadoma second week of March. Enti abranti ye de no be ko. Pa. Na onyame be hunu mobo. Said the work na sem opesu film. Pa. Me ba be twa movie na fe be fa me to. Chese. Yemfa ba ko na yema okotobrento aso. 1 and 2. Hello. 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 Me pa cho o mo din dia na wa ya wunya ya nko anye kura.
Mama, not for the county. That guy's my. They are no more friend of Jimmy say, we want to go hard at Jimmy. Okoto ya mfa ba kunka ana yenkomla okoto yenko medase yan kasa ho yegusu ayo ye de awrade ase nenso se wa bi adompono kesese na wode amaye apodi hu asem nam na oba beka empempi ni de yana metaka ne se yade ya obi ntimi ne wonsa efi yade obi nya wane efi yade na me maame Oheneni mi nwie wakasa no ye betufu kakra ansa awrade de counselor ne odom nso adom ye ne na waka bibi se ku ahodo se wokodom ku a na wa ya hweye pa te enema wo cheche na fidie su no mudo mudo papa wuti obi di anya wasum na ye ode o na wo fanyansa na wo de afiri mu wo hunu se wuti Sompa Nkomo no ade we sinti de yekeka kwa de ahwe na ya kwa ese nu bia na de afa ho adwen ma program no ho ani je nko anya ode ne mo mfa ba film me pa hye wo se wo bi akoko tete wo koko nti wo je ho anye koko ha wadwen pa na wonu maduro bi wo wiase biara koko ne se wo mfi wo so nko ti ha na wo tete wo ho me kanfo aduro we adusa heba mesha ene ne capsules e fe ne adusa heba capsules de amount adusa heba mesha ni adusa heba capsules ni wo de adusa heba mesha e be ka adusa heba capsules ho na wonu mabum wonu bom a baby akoko no wo biara by the grace of Almighty God e be free ho ama ho ato teni yo baby akoko no wo bia e be free ho akọ ama ho ato wo be simi koko wo metim koko wo tim a e de chronic headache ti paye yes e fe na sorobin ene be ja wo so asorobin ni ma wutini dwo se gaga na ye wo ya ne mu hyehyew na ko se de wani ko suan eya to no wutina nkasa inside na nkasa mu dwa wo dodo no ye koko e ko basa akopa adusa heba mesha ene na adusa heba kapsa ne hazisa wo no wo hazisa wo no asade ye no be firi wo ma anwato obu wo ni koko ni tim enti yade fe halitosis ana be jare so halitosis yade be eye enka ayewo enipa wutim enka wutim a edi ni ho di ewo wanum abo respiratory system enti yi ni ho di wo wanum enti wo nse wo kasagu nipa so a pampan ya efi wanum ba no nipa ni ntimi nyina no wo kasagu nipa so a na ano aye hyehye sebe na enka wom kopedu sa heba me hya ne kasas wo bi koko wonani enti wo posanani anano na media dance e wo fidikesi yeso se me ma me bi a ade bi si nani so a doctor ka chen say yete this is an operation na so na ye koko wo sa ne timi keka na ye kese esi nani ko su an so sa ye say yete o ha se wo no madusa no ni nyina afi so me nka se adusa na yete aduro na so sa de na so ye koko na esi nani so na enne bibi e besi wadi so bia na ye se de yete ebi so kwade ye koko enti obi atapo saposa wani ni wani so ya wo defenfim wa ko pedu sa heba mixture ne capsules heba shop drugstore license chemical shop bia wo memwa no wo se wo pedu sa heba mixture eni na du sa heba capsules wo benya bi ato anom ama ho atumi ahenha ho me dofo wontie ebi ana wo de wo koko no sebe ewo minimu enti ya na wo kwa wo minimu na wo kwa wo minimu na posaposa wani na wo titi wasum eye du sa heba mixture eni na du sa heba capsules eya na obo no hwo ho na yemu bom se kukuru na obo no hyehyew eye adusan eba me sane kansas obo wa ne yemu eye na ebubom eni pasa na enchemu so gena na ya na emoja doni fini bleeding piles koko na edi moja tuo de eba na wonu madokoro koko no wo yem na apai enti ade ye excess blood ho moja so fi no eni baabi afa sa woto enti sa wo hyemu a wo sa de na ha se na ehwio wo ni awonye ho medofo eye adusan eba me sha eni adusan eba kansas na me kanfo de ama wo wo bon se moja na etu ni nyina no etu betwa se pen ama ho atumi ato wo bu ho de sisi ye de chronic abegyan so chronic waist pain wogin ho ba bi enye koko no ankasa mu ayekuro ocha se koko ankasa ayekuro enti ya no sisi mu ye wo hye wo sisi mu hye emu ye wo ya na so to asenti na etwon eduro we ye de kokoro so du nsinkuro dua maku ana se wo ya ene enu be se du na bi ka ho na de aye enti se wonnom a ekuro bi a wo hu biara no ewu se wo sisi mu o se wo ba wo ekuro no da wanam mu o ebekọ obebu ho de kuro na nemu ne da
enti si ye ne be ma hiem sa warefo e ma ni ji be fie no woni bi sa woni be ma hiem kakra bia na wa twene to be ma ne se obos kakra na wa twene to hwe wa twene to no kyese ade ne eye ne ya eye ne ya fi se ne ho na mudua e kobasa me dafo wonu modu san ba me sha ne capsules ne bia e kuro bia wo hu bia ba ha se ebewu by the grace of God won say de ahoto na e de abro se koko pa na se kuro na wo ho de yare no bi wo bo wa ne nsabuo me nkoye wo bu ne sa wo te severe pain eye ne ya efia wo tim no bi ate ne nkasa sebe wo bu ne nsa wo te severe pain pa mane no modu san ba me sha ne capsules ade ne ba besen akwa ohu wo bu ososo ye family planning enti wo wie ye no wono no contraceptive bi anase wo pane anase wo ye de keke ho bi abi ebi ko ana wo de bibi hye ne nsa ho ne de keke ho wo family pane atwam wo gye ade ne ye de hye wono wakoyi pane ne wo gye ne so wonya irregular menses tie ne irregular menses eba ne ade hye ma e wa na fumu aba eba so entwada eba so ana blockage bi abam na yi black kyese ha adwene hye asesa wono ne madu san ba mission kasese fensun kaka so no ho obenya bi e wo heba shop dress wo kan hia ya kra wo ko repash e bi wo ho halos e wo bi tinatel heba shop bi e wonim wo Ghana ha no tinatel ba bi e wonim no wo bo wram no ase pedu se ba mission kapsesa obenya bi aton wo bogos na wo hwem sisi ya na unique heba bogos bi wo o was takwa bibiduro fie nya na mo amo wo mankasim Monko Jeff na mankesim niam sa last week Friday ne dem niam habremo enti mo amko mankesim Jeff wa monye bi no niam na ya be load di ko enti monko Jeff mankesim ubenya bi ato twumasi heba e wa chemoda e ho so ko a ubenya bi ato edoni bi wo takrade na hwehwe me a wo ko ye mense bi ho Christ is the answer apojen krakra nimdie wo menyina to bi wo be bi te say takrade kan se Cape Coast na wo hwehwe me a Pena Coronation Junction baby atoto tilapia na pena wono kramofo da ne hwe ni mo okọ wa Coronation Junction obenya bi ato baby ato do bia Accra Tesano Police Station opposite Lord Halodo ho obenya bi na Accra ye branch wo Abekala Pass udu La Pass traffic light na Las Palmas wase na pizza mine to anso yo pizza mine da na chi woko sunya na ye new town susu go do hwe ni mu woko oba sunya na ye susu go do hwe ni mu new town na wo bekumase nso a ye wo kumase so a me magazine macro wo Fensu road wo do macro overhead na se wa gina filling station e wo macro overhead na se one so macro e hwa wo gold ana mu e ho so ye clinic ya de bi ha obi a pese de fidie shop na fe urade fire so e de ha banu boa no se e betimi aboa wo se gonorrhea na ha wo syphilis na ha wo chlamydia na ha wo pressure stroke na ha wo typhoid malaria o me ma se wo fam be ma no de bon so na he basa che se eni ji eni ho e ma de yankopon betimi afa yen so e de bibiduro kan ye mfrafremu ye organic a e ma side effect bia because of say ye organic e de ahwe ama ho to aba me na me ka kira ho to aba wo prostate o jonso basa wo dana dwa wo jonso mesel bra kumase so ame udu overhead na se gina macro overhead na se gina ye number na TV nanim no ye be sorry amuti radio nti ye be sa de number na tudwa udu macro overhead na se be se obi asa okwado san ba clinic ye wo filling station ogwa ho na ye wo fam ni so wo ba ya de bi hawa ye di testification yi fat ni ade a woni padua mu ama wankasa ho to bra na rade fo yeso na won hwe wo de wo kokko no agu ko mu keten ho wo bo ha no kokko gugu no ko mu keten etuetu no ko mu chese wontimi sha tale kura nyina wo bo ha ne nsa ho nyina kokko tuetu ho de tuntu kwa pedu sa heba mesha ene kas e ma de ye de skin ne ya de o ye de body ne ya de eno ane ye ho fe enti so yo ba na sani ma tuntu be de da ho ase bi si wona no e bi si wani ase sisi ko mu a kwa pedu sa heba mesha numene nto aso me se numene nto aso sa de na gugu hunam nyina be firi ho ene gi sam ne se edusan ko ne kokko aduru a owo dwa so no ma yenka ho obi be no kokko aduru a wosuro san se ebe kana madamu ni nyina sebe wo be jana nan age adwuma koro edusan te sa wonu mu eda boko anopa na wasa sore na sebe ukọ baabi so ye ohun yi a wotimi se wa ye ohun yiye ama ho ato wokọ adwuma a wawie anya afi na ekeka wo na yese wo yi flames na wo kọ ni nsuo na enu anwumra kora no na wo dehydrated na wo nsuo nyina awe kopedu sa mesha ne kapsasam wo yo ba wo ye be ma obetimi anum bi gisa wo ma akora keto pa anofo anase wafo afuro ana onya mfie du mienu wo ye no firi ho a edusa heba mesha ne kapsas
obia betimi no okuma say PFA pharmacy ebi wo tafo ni road junction PFA pharmacy ebi wo about route ufa kwa no so a ebi wo wo friend mens ebi wo Misty Heba Deni Heba Apidan Heba Osons Chemist Coastal Pharmacy Sax Pharmacy Habme Pharmacy Adiya Pharmacy Yellow and Orange Pharmacy baby eton duro bia enene pharmacy baby eton duro bia wa Ghana ha obo wa mo ni kro ni so se mi kro mu de bi ni ya me se o baby awo bia nkokọ ma me akobam ho baby awo bia yeton duro no yeton duro ho se pharmacy ni drugstore ho de wo kasa me pedu sa heba mixture ene edu sa heba kasasa wo go so jaraba ebi ho wo baby yeton duro kro bia wo so bia yeton duro no wo se me pedu sa heba mixture ene na edu sa heba kasasa onya bia to obo ho na wo pone ahwene moje fini hunu ba kokko wo wuti obi kwa na yakwala kokko no wo wutirim epaye a eni baby abefa so hwinim mo se ss pejati koso wo peje ni tin koso na emoja na ss blood na enye na heba na se ewura ni tirim na ewura wutirim no wonu baby ekọ esa kofa yare kese ne diabre wo no modu sa heba mesha on enie di obe ne se wunyanya akyene didi kokko no tablespoon no de didi mon tablespoon kese no wo hwie 6 no yi capsules no 2 tieni ye sa wo abele cap ice cream cap ahwie 1 woni bia kokko akyene hwie 6 na wo yi capsules we 2 na de aka ho numbom anopa ene anwumre anopa ene anwumre se kokko no wo ho pa wo blidi anase tutu okom anase bifiri woto ana woni pedue no ma che wo ho wo de ane se wo ha se wo num continuously for 1 month ma duro no kwa wo system no yi num kwa adwuma woni ha obia and ye wo ho tuntuntuntum ne de wo to ebu ho ne kokko bokro yaba abetwa ne kokko bo se poti hu de wonya ne ho me se adusa heba me hyan ne kasas eno ane woduro wo se wonom wo de wate no fa no to nchen hya se wonum aduro no ye ma ne ye madanse ni wonom a ye ho anti obedi adanse die telephone number bibi na wonti ase a freyen ye no obedi nkomedi de ma me dusa me ne meku na ye adwuma ye fa ne elder doctor edusa sa akode wonim no tin habai na sa wo frɛ na akwanche bi pese ye boa wa wade be fa yenso no abo ya de betete wa wo de bra wade be fa yenso me se kuma asen ye wo so magazine macro overhead na se gold an akra ye wa be color pass traffic light na se baby ala spama se wono outer lane na taxi rank na outer lane wo ko nim kakra be ye somebody so pizza man danechi ala se tigo office danechi e ho ne ye wo ba ye be hwe sunya ne new town wo te riku super ye ni to good edie no hwe ba bi to do Ghana ha bia no wo benya bia to wonti bi biase wato bi wo panchire mu ye de bi hawo wo se ye boa wo memma sem e wo fam wo de bo ani a we ye twa male vitality and a waist pain obemma kra no se koko hawo e de mreye e na brewo nti ya pe bi to no wate anopa ne yo no sa wa ye free the telephone numbers no na bibi na wonti asa wa frɛ na wade fa yenso de ayaresa e de abro 0500 110 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and 055 7009824 055 7009824 055 7009824 the chat so 055 7009825 055 7009825 emu bia be free bia no wo do san ba so ye ye no obedi nkomo na bra nyankopon afa yen so na wo de ayare sai mu odin e na wo de abro obu ho nwansi bebre obe nwansi saa esim koko ewo wutim obu ho ade cha na pa fia wutim compound house ye ya to udin e na ko obe kwa ni minimu saa no kwa ni minimu chese na sum ke kan wo titi na sum na ne bo no wi no wo titi ne ho wo dware ya na ke kan koko hwe ahwe abekompa bo ama so fam akwankyere bone asaje ka krikita onedi ohuna betimi akeka pepe te sebe de yatin sanso no apari agu so enso bekom no na pals koko ene bo system ni mu a eya osa no se wonya du sam miss channel ne capsules ni bi no a sad ne ye osa ni nyina no ebefiri ho akon be ma emre ye bi abeto enkoto eduru ebeka je se woni oba ni hia go ana wanom
wonum wie continue aphrodisiac enti ebeboa wa ma wotimi apagya and ejaculation take place after so we wie no bo say asakọ no normal position mreye no a numaduru betime heali wo ne be yi adene di afiri ho ebi a eye koko na de aba anase bi de amama ebi na de aba wonum aduru betime heali wo yi adene afiri ho ama ho atọwo eno ye adusa enie num ko adwuma madanse enie ye wo nyankopon adom aduro no ho wadanse na ye ya warefo de yenim sede aduro no se boa yen wo ko adwuma no pa wanom bi wo ba nwura wanom bi chese eda boko ne be yo ho adwuma obu ho koto faade kwa na waka ho ne sisi ye ne ya na so ete wasenti na etwe no ne wonam tutu no ne na ne sifo na ndududu waje ne ho nye ne na ne ndududu wode nsem mi ana atom etimi so ne kokomoti ba ko na etwe ne se mi eye adusa heba mesha ene adusa heba kasos wo kan bom na wonom a woni obi ani asam asundue beba wo ho beto wankasa mekunu ebi ana makuma e wo fie ho menua be ma ebra wani dia aba opesa wo kono ho esanse woni libido anasa na tinka so ntina wo kono ho ana wo twetwe ne ho ekuru na woni baabi enti wo kono ho ana wo twetwe ne ho mane numa adusa heba mesha ne kasos we capsules no 2 no we mixture no koko atre ne 6 tablespoons na odi aka ho no wanom ne saa wo behwehwe adusafo no abeda yase ye wo ho adanse me yo basima me yo baware ni eno ne adura me nom edi sese me ho se wonom a e ma wo ma ye ni dimu e ma wo ho nkasa so ye fe esan se ye organic wo bo wadwumu pese wo pedudu anom o kan ne enum dudo ubeko adwuma abedi kan no bi ubeko school ko ye school ni ko abedi kan no bi ene yesi ye no biom abrofo de na ne ye no eye na emo wonu mu bebrebe na ye chemical enti du mebi so na say adwuma kidney ho abibiduro ne de wonu ma eboa because eye organic eno so na ye ade ye ho nyankopon shira so de manipa say ye nom enti empesa me kan say kan dudo na ne ye nom no kan dudo na ne ye nom no eno a ne ye na dusa no kan dudo na ye nom no wo so na pa obenum dudo ni bi ansa na wakọ adwuma wo ba na wasawa benum bi eno ne na dusa heba mesha enye dusa heba kasosan enti na wuni kura ase ebi a wo kurom wadwuma wo kone ade nti wunya adage num sa dudo no enso na wo kai emre bi se de bia maame ana wo nana ebi no wadudo ni si ho a ene ye na dusa bo mmode aso menye bia to no anom na wadansie ne no aye adwuma ene me de mu si nyame ya do da sane mesa ne wo hia do de ya saba ne yerade wo fa duru abe no so ene ogidie so ne de ya saba de ka nya gidie kotonom na ya sama na wo hia me na ka sadu sa heba me de ahobrasa de so say madansie ne. God bless you more. Ene dia be adwuma ezo wure ya sami ma dwene ho yo abi je mo me fa me no bi nka na ye ma abonten so fo kwa no mo Sompa FM ade abisuafo Sompa Nkomo no wasugu no wani guso ya o hwe ne fefefe number say hello emodi odi an waya unya ya nko anye wede miskawan obanya maede tide obomna obo maenda mede mpe maraide ndamana makosa mwauma osedi msitambana maede wampoma ampomba mede ama besa na mokona mokumu mamwa wa odi ahoma boso wo kon mede ama besa tire mokona mokumu do wa sita mtete dodo edi abone abra mpacho mehede no bebi na mokoe no sure no on me kan no so be 200 cedis ana me katende miskanso ntimesa no ntodo ntodo ana eti no mko family ma de be odi kini so de mam ana mko family ma de be eti na me dina ma na be no osna da no musoro nti ba 200 cedis na ana musoro oh madam miskanso me no aka de kini so da mam ma ko family ma da be wi a SMS nso kana me kan ya o se onya da if you run so no beda baby or dine at the moment also the scanner with the man first no charge him 200 and I'm the discount it's no man 150 and also there was
nti ɔde kii no mam na mekɔfa me nneɛma mede bɛyi nti mede bɛwie no ɔsɛ nneɛma no dɔɔso nti sika 150 na ɔngye bio nti ɔbɛgye 200 cedis Oniema a wode ba dan mu dɔɔso nti ɔbɛgye 200 mpakyɛ yɛw ɛna mesrɛ na ɔsɛ ɔngye da nti meso no mesika no nso wayɛ saa ma mmom abɛgye ne kaw ɛna mede ɔyɛ ɔne mpofo mede da de anim nti abɛtɔ mbiribi ɔfrɛ m dɛ yɛ mbɛgye nkɔtɔ koko mfam dɛ no ɔfrɛ wo sɛ bɛgye kɔtɔ dɛ brɛ no koko a wɔnom koko nti mbɛgye kɔtɔ koko first day no mɛkɔ ne wayi no ho na no mfo da do na ɔte hɔ nti mehu na mebɔ sɛ no m'akyi ɛna ɔfrɛ m dɛ membra nyɛ hwee membra nti wayɛ ate ɔda bɛyɛ 5 times akyi no ɛna mehu dɛ na ɔmo fie wei nti meso mehu biara na mekɔta asɔre mehu dɛ no nofo no dade biara na mekɔta asɔre ɛna ɛyɛ dɛ wone na akɔda ana mpakyɛ nti mekɔtɔ koko na metɔ sleeping tablet mode gu ma no wodi sleeping tablet gu koko no ma a wofiri wura mpakyɛ yɛ sɛ sika no sɛ mentua no menye de nti mesɛ mede ɔyɛ wo na bufu ɛna nyene dɛ mene na ada masesa mefrɛ ɔninson ama meyɛ nyinaa hyehyɛ ɔse ne fie wura ayɛ dɛ fie wura na nyi nsɛm mene na ada akyɛ ɔde bɛyɛ 1 month ɔninson na onyi nsɛm no wahu sɛ wo na ane ne nyam mefrɛ wɔ no ɔntumi nante nti abɔnten dɛm mene na ana ɛhyɛ pɔkye ɔntumi mpie na oni kum mpakyɛ dɛ bi nkwa na ɔte ɛne awale nɛ woanya yere ne deɛ baabi madam nsoro montum wontum ntoma meyɛ mehyehyɛ ama mo ho asɛm a mɛka yo awurade bɛboa wae fa from ame dɔkye da wɔn a wɔbɔ mo na mese ɛna de adi asɛm okure ei Sompa FM. Yeah, I don't know. Hello. Hey. Because the Ghanaians are naturally bombarded. Montas. Ye nipa boni. Frimre wa foso kopun kokurani kwalasu. Hello. One and two. Hello. Hello. Emo di o papa yan kodi en wae. Mpacho. My bone kakra. Yo entie we. Pacho mene obada masane be mada. Masane muada. Woni obada. Ai. Na ni be man so ada. Ai. Tie mu di ahe na wachusu. Ena masan kasa so mene muada. Wan so ye usa masturbate. Ai. Tini mi ensa de na abeyi. Ni na ye. Baby oso ono wan ne ho ada. Eti ni mi ensa no de na abechusu. Mommy ne mechusu se. Eti wo pese wo jai ni nyina o. Me pese me jai mienu no. Na wawale. Me wale ye. Yo, jina so e Kevin fan number no. Hello. Hello. One. Hello, mommy. Emo di o yan ko di na asie. Pacho wo se bi ni anu. Na o kitwam. O se den. Yo na wo krokitwam. Pacho tatum ne yesusu anu na o se okitwam hwitim na yakoso. Ya Catholic atem na mekan. E ma ni me ma hwitim. Fiti ni bi. Yo ma de na yo me ma de. Ntia me ne me na fufu bi na ya hyehye ho so oba na ya kwatna e ma de nso na ya hwe e ma. Ako sabi. Tida ko yo ho na ma bi bae. Ayi nyina ye wo toilet nso nti ma me. Wo mu dress wo mu se ma. E kwa ma toilet nso. Ei.
eti mu dress se ma kwa ma toilet so Pata mo mi. ko hwehwe ma ne ho Ba cho sa ne tie. ene die ne kosi ho Nti da ko ye cheso sa na woman bi buy. Ba cho woni kakra. Nti wo hwe ya no hand mi say. Ahwa na man su ye me. Nti bi sa you be a day na che say Apollo ayemani na omi ye for hospitals nya de ade nyina pre ye ko wi an 15 years ni de mani afra me dadam na de nti kwa ma me afra mo ne say ni tie mo na me ho say ni friend yi akola bia na ode aba akoko wo ni friend bi showa en tama me so na afra wa me kan eti say wani ni hu ade kula for 15 years ni mama na ni no hu ade kula nana brampa Manidi. eni ma ti si o na we de wana beti say anyway na ni nante sofo obi o kohwe ma ho sofo hwan tu be kire sofo be ma message ampo obi o hwehwe ma ho ye kan wo je se enkra boni ni Oheneni noograde emamu wa ni address se ma wa hye ma ntare eji onu no pia ba wo face anu so wo hu o mu e wo hwehwe ma mu ma me no Ejapade wuntimi nya ho hwe yemfa last one hello mama emo odin why yenko ame dey say adwuma we die hello yenko why mpacho yentem mpacho we let me some ana me koni si papa bi afichi ko wikia wo koni si papa bi afichi no obo odua mpacho so me di e free one me ko toilet is for me ntimi o se de bet mat na toilet no so be old men ba me pie free toilet so go afichi there na toilet na mani ni obi mani ni si am for space o ma tu mi din ya tu din okro na mo mu no o mo fra wo say Sheme e okro be so wo okro wo ka se free ka chodun kwa me pato gina so na ye omfa no me hia pa abrampa ye agro ne me sisi o mane de ano den ye fa bi maye ye se champo mumlem teto ne ma bo me da se ene de ende broso ene de ende broso dodo oh say enkoda ana say emrantie sebi opie ya na ne de no ane afi obi afichiri emrantie ya mosi so ai say bi anka school bi nke hiamo ana say dwuma bi nke hiamo no wuti kro kitwa mu nti no sebi o mi sami ka say jimio say die ben yo so omo so na te wo mu timi ko tete ema ejana na say wo mu tie fi so ko tete hono ahwe ma ho a wo maame no na nanu for so many times ena efere say we de obi oba ye no wo ani wo ye bayifu ena wo ta hu wo mo so ena sabi wo frɛ nani anyway say enya nia ye betie wo de beko wo wate fi say enema wo de ahwe no enema wo de wani ahwe no enkofo ja pade emma ye bibi ebi ye bosom ni ma ye hyemu enya asam ketwa wa fiare sa ne ma we se no nyina eni no che ma na wa hwe omo nyina no wutimi hu omo po omo chance na ni nate na ba den enti woni ni de eson pa so fa mi so pa se ye tibi asimu ase na wo fa yonko ana wo no nafro mu ekọ ba bia na wo kura enti se wutimi ja okuru ono mo na wo no nafro mu ekọ ba bi sa abraya wo nkra wukunu ena sene na sofma me eka no ekuo bia wo sene esitie na wo nko mu a wuhu ena mo kwa hie wo ba bia na makoda hotel na wanya dan ena wo nko wunya wo ba special ena ne no ekoda dan mu wuti wani no obayi numu nufu wo ba na apart from say wo first wo ye lesbian wo san ewu sunsun bi wo dia ye wo nene dem ade na aba chese waji woni so
eno ti nyabasa me kan say bre no say ye hwe wo mo ya ye no mutu anamo no ena sa wo dan so empa ye de ya de be ye hia pa so for me boy na ya abrante na ya wo say ni wo fa yiri edi nani wo fa yiri se be won wo tena wo tetew enti wodi wani kura eye ntetie na wo famu akoda ketu ana se wonyini kakra no watumi anwene wo fa ho watumi afa ne mpaboa e de akodu nsini won makoye for girls ama wo fa dwuma nyina sei oben so ne na da na afera se de be wo fa no sebe wo ya abefe se ese wa mobra ne bibia sei e na ne yenso so no wagya no e na wo na obata ho e fa no ede be ne efese afede ye memetuma woni down na kodi sabo ne ntino ko ofa ne nkyɛn na koye confession ka kyerɛ ofa no enu boko otimi ko ka kyerɛ na ya mompa mu hakura ebe yie onyankopɔn sese ye bɔne a ye mpa mu ne nyedai na yenka enti wiase no sebe o ɛna wonom kwa ɛna wokɔ ɛna adwuma bia ya wo pɛ bia no bɔ wo mpa ye wo kotwa movie ewo kumase wo nkoa na ye hye da hwe so ho akɔnɔ ene yedi saa efrese mema ne mema ade yi wo mo de ma wo na wo ye wieye enti na chese group no so mama na mema ne bi eye sankofo ne bia ene wo mu se wo ye ni yie wo movie no mu ene enti anadwo ye beto hye wo so ena hwe ne wakofa aba sebe oba wonye wakono wo hyeda mu wo sofa ade banko adwuma bi won ma wo kom time no kwan keka se predator de no eso wo se spirit bi kura die che apart from so obi kwa no beda nadwo no spirit bi kura se ede de enti ensese nka wo ye ede ba ho che ne wo hianko a be be se me two youth no fo se wo hia ne aho che ne se fa ne bebrebe ne ya anwene ho ansa ne de ho awura mu enema bi a be me eska ya hwe ye be kura de free ye careful so me da se nso da so ba ya my lady ene me say mi gina bonten na me kan say mi say then empire be na my lady boy ansa na wo be adwuma na dwada because na de anu odin de bia wo ye na nso de na de chese mi nim krofufu a e chen contract o ena ai last week we for ena nso de omo kwa ne nisi nkrofo mfichire ko hwe ejanan na abema no my lady esenara sa she ne na waje ne yede bi be so ne so because edie be na ya etimi be nipa to da bi my lady nkrofo bi omo ya de organa ha wodwe hu na de compare ye mu bia na like ordinary person otewa ase ebi mu adwene nye kura wodwene hu abrantie ya wono no yane so wotetemre wafo hwemre wafo ha mu chese wone ne nanfofo hye ma atare all because ye pese ye hwe ma ho nkrasefo chese ekrankitu amu mamu wa enkra bone eya na eya me ya se my lady pressure wo krom ne bi nkwa akurase enka wo sori a wo kopedi a obedi ka wunya wo nkɔhwɛ obi maame agapade eda na ha mu afedi ohun se na wakwa akohia maame bi otimi ha nani ema bibi to so se no o so wabra abo ase wani afira ai oba ne ba waya ade na kwa animu a na obi atene nka no so abeso na hwe na me se ne na maame iken onye obi ama ne nani ni befira saa na ode etu nkwada nsofo 15 years eye kama eye my lady ohun se oba bi ka se mihia be ma bi na minim so oyira oboa omo bo ebi na sister ya free omo nim pefe se be ma yi owoyire so obetare ho just obesei obi home just like that one say no wa friend say wo de ne yanya wodai ewie ye obi kuno ne ne ti asumdue mo bo mo bra kakra wo se me de me menses aye aduane amenadi wate aka me so me hunia ka do ne ba bre me wona wakwa akwafa abanti won hwe so no ensem bi wo ho a me ye omo a madwene ye adwumanti me nka mo bi kurante boni a sister ya ye oba wa afọ wo de wagyae wo die o ana afa nkrofo fie na wo wura fa nkrofo ekunum se omo man lady nyame ebetue nipa no bi ka wo wiase no enye se bi a wo ka apemu na me ka ne sei sister ade a wo ye mu oya ade a wo ye no enye on ye de ni nyina to nkyɛn a my lady kwakwa akwatena wo fa yire nkyɛn eye ntiti ya na wo ji o
Eya dien. Se amwa kwa maame hɔ yi. Se maame wɔ hɔ. Wo abusuani kwa ne hɔ. Entra hɔ watena se ya afi de ɔhwɛ de enhwe a. Wakɔ akɔte for girls agu wɔ fa yere so. Ene ne de da rough ama awade na sɛi ama sese wɔ fa abra abɔ asɛ. Wɔn sɛ wɔ fa abra abɔ sɛ de yɛ ya. Na na onim sɛ wo yɛ ne yere ne nkwa. Wɔn sɛ aka wo so wɔ abusuani. Eniama bi wɔ hɔ ama lady. Sani Ghana pa du kwasi ada ye fa Bible de kwa asɔre no. Eniama bi wɔ ye ni kwan se ye. Eya saa me kan bi kyerɛ obi. Akwa bi a wo beje me mpabo wa na beton mpabo e maame. Ɛna mpabo na tete na me ka kyerɛ wo sɛ mpabo na tete. Wo beje mpabo na sɛ madam me koya abrew. My lady mpabo a masika ama. Wafa. Asɛm a me kan ya fiaba. Na no me ne maame gina hɔ ya so esisi di nkɔmɔ am hwɛ sɛ wa hwehwan a wɔba so togu so se wadane 3940 wo ba ya madam nam se anti a mokɔ asɔre kɔbɔ mpa ya de na mka kyerɛ Nyankopɔn ebi nie adan kata wani adi ne nyonko enye my lady nipa etie nyina hwɛ na ɔmo nsesa obi de na abai nipa no wa hoto anka wa mfrɛ enti fa ho nkom bia na wo de no wantimi kura nya ano ama meka my lady medase abrampa my lady edino papa my lady hwɛ cratch na onenam toilet so no urade Nyankopɔn hwɛ wa hye kaba ene slet ti oduru ano nso afiafia akɔsoro my lady cratch ne nani bɛkɔso afira oh my lady wodi etie hwɛ me kan wodi temase ewo mu sɛ moa na dodo na afre o mo pɛ ba de ne de ye nkwase asɛm no wadie no emoa ne mfiri ba bia amrɛ sɛ nipa no ye ka no kra kyerɛ wo mu wodi nkwase asɛm wie na wasa be frɛ sɛ opɛ moa na wo wani afrɛ dede wan na meti wani na sa fa kɔhwɛ foforo wo hwehwɛ firi nkura brem my lady krati nani ni mfira we sofu bia mama so sɛ obeti nani onua mo nketwa ene so bi wo maame mo wo nana mo na wo hyɛ batakari akɔtena so sɛ wo so yɛ ɔba wo bani bi na wo hwehwɛ wo mu ehunu size bi ko hia anadwo a na mo de di nkɔmɔ na fe wo tene ne nsa hwɛ efie we mi hu maame we di hwɛ no mo tu bɔ mo nsɛm boys chama ne yɛ ka kura sɛ adwa no ana sa nkɔmɔ we kɔ so we kura sɛ enti krati male di manani mfra we pa me ye ho hwe nani no ebe fira mo de aba akokra no male di wo benyinu so akyɛ nani afira za de bi ebe ma pressure bi awuhu tu hye dem nko a ana krati na won ne nkrofo mfiche male di o ejimfo pa hwɛ eduru ba bi nipa bi heda ese obedi bɔne na bɔne no odi ye nye nipa bi ana wo ye na de ya male di male di ye mane mboni dua na fi na kro bi o tie kra se won ne nkrofo mfichire no wo de asue nyansa sɛ wo kɔni wo bia fichire wo abre wuram akurase de wuram de otimi wuram na wudu ne mpoma achi a wa ne no o zezi ya ma wota kurase tandime ne so kwase ya won sɛ wo konya fɔma ye obia fichire dia no wagem na wudi hyepeti o sɛ wan kra ehwa sinene wo mu kɔso mani din kase ya ba konka ho ana krati ya wo se ebre ni din ye twatwa krati ya okofa na wo fayiri maledi hwe ewiase wotu adubɔne a ho ebi ka wano o watu adubɔne bi bɛsa ka ho hwe kwase a wo ne wo fayiri ne te so obɛhye woni ye maledi ade ba akɔ masua ne sɛ enkoda ye hye o mani ye awo eye awade mu no o mutadi ye ebi sɛ nani ha adwuma ade bi otimi ye etinka de wo fa ne hye woni ye an na nko wo hye wo den wo nim sɛ na me kɔ ba aduane ketua bi no de bɛma me obɛma no ye hye ko mu den etinka de atinam kakra ne wie JHS 20 years hunu kwan ehunu ba bi ye aduro de tamma fa wo mu akoye wo fa yere fa ne namu mpaboa awurade enti wo boss anu fa dimri ne yiri dimri ka ba wu se mpaboa na ade nante ba to wo boss a wo sinya minie afa mami ofa brabo asai awade agu maledi sa oba no nya ne ho ade onkoye mami ne ho ade ne wo fa yiro be da koye ne ho ofa gya no edi na ma no eti onkoye ne ho ade nware no no munya nkwase asem aduru ba bi o mudie no maledi hwe nipa bi aba boni ne wo mutirim akola 20 years won nka tu sa futui eti ne wonfa ne dia obenya no nya na maledi midisie no ekuokuo na ye ka ho asem no maledi se unua bia na wo yiri wo mu a statisia ne kom atwamantis ko bompaye ne hwekuo no o mamoa yi ne firim maledi biniam o mo ye airtime na ni wu efere e ma ware fuo
de omu ye omu hu bi wo omu kuo matiti mu no male de aden na awuraba so kopekuo adwane aka bo ho mpaye hwese kuo ya me kom ya beboa anamoa ufiti akohura simfimfi kiken onze mukọ ba bi nkwa wanya ba bi ana ya wo ne oba bi de kohyia sa oba no nti no obai mutimo se mumpe se bi wanyo ku amale di abrabọ no utimi nkwani mu ana ebi dia ye budget sa na mpanifo ka no budget se me jo ku na me babi wale ana me ma me wu a me dia agensa kese ni ade na nso se bi nyansa bi anim onze ma me kọ no no fo kakra bi ade ne sane na namo ataka so aye ode se wu kru krampo ehonya ode edru babi amusu nyansa mu ye bibia mu nwene emfa nkwa akiri na de bia obeye bia hu ensusa so ho maladi ma me fama no nsi na afrefo ne mrembe me da se pi yanko ne emfa afrefo kakra 055493192054 931931 na de nsem abaye so adwada bi edene 0548931931 0554931931 one. Hello. Hello. Pacho, good afternoon. Hello. Sadia, it's you. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, Pacho, it's you. Pacho, Adam. Make a second corporation. Man, Pacho. Hello. Hello. 1 and 2, Kevin. Hello. Hello, Mpacho Ntio. Mpacho, good afternoon. Afternoon. Mpacho, sa akwana your friend Shepeteno. Mr. Mumunyano no one nessa Sampesa. Munyan no one Yapa. Yes. One. Hello. 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 Hello, Mpacho Ntio. Hello, Yentio. Onya ise mutie mu hu. Mutie mu hu, mu beda akasa ma yatem nka. Hello. Network. Mpacho Kumboko there. Ani o Mpacho Ntio. Yo, le radio ase. Mpacho we friend ya enye bone. Abranche na osineni okoshe ma won ma won ni fra no. Ani. Yo. Madam Roma. Nkamwa ho basabu de mboni odi ye nti. Emwa no be na ma no. Aw. Na mmom mi se ye frika bia so. Ya mini obi o cheri bia nche ni ye se. Oba abehia. Na de na bo na hemu no. Aye bosumo. Aye bosum kasiye. Tawo yo ba na waka so promise kia ebetu eku. Uye bema na so ba mi wu disikia obeku e pa cho bi di so for samoa e ka se frikumasi ni di america mi was sai state de bi hono mo a ni omo ni tra ni so mo yare ye ni company name e di asasu ba center ni heba doctor de breba ne mo no kwa america no me sre wadi ka fra na ma na radio mi si aba no Mami, already show with my power here. Yeah, that's it. But you want to know my friend was of the sponsor. Yeah, that's it, doctor. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho Ntio. Pacho me dama, tell me my power here. That's the one I thank you. Yeah, it's you. Ebusuya ye de besi ene network ne ha ya dwen nyame ya dom o chen beto aso